tanda kong Sikyong cho ane shungde ki jinda tukbe namla tanda New Zealand ta ane Australia la peyade tukden tanda ske diyo re. Ane dari tanda Australia ki Sydney Morning Huddle ki tsasho namla tanda tuye cheba na ane kong Sikyong cho tanda jinda tukbe ki tse nishu nimo tanda Australia ki tanda National Press Club la ane sungshe naya tukden ke diyo re. Tadi tola ene pege sungshen naya ke dingja di ene jikta kong Sikyong tanda nganzo ta koranzo gyana shungzab ki dishi gyaba ene kade ringlu ki ta jik chepsi ki mina chimba ta tila ene dingja de tena digmewa tindes ta pege press club la tindes konzo kagba gyabsha ta ene nganzo ngone tanda Australia de ene mangzu gegab chire ene rawan de be gegab chindu zamne en dila jik gyana shung ngone jik mangzu ki lungbe nangla ene jik rawan ki sargu ta tu tola kaba jaya ta tu tola jik karsure ene kaba jab jine di kanda kong sungche chiden yo ya ta tene mangzu ke sende ke mes shuen na